Anna Varitreger, klaskeres barceneres, bedo studi al ba Polytechnique, a gouze vu et gwestlet da studi al armour, redo armour, a vraiment une an neus an, allez, daoran tregons kiantour benag, en neus ken labour et evit sevel rentakont duvei ar giak, tro dro dan nin, ar bedo change, penos vo kont gant ar bed ran vet da zon, penos vo kont e breiz, hag yon e vo beut breiz gant ar mour o pignat, hag yon e vo tourmanchou spontus en amzer da zon, pe ser dizer an amzer, a Petra zo moen d'ober dreiz tol mar emañ, just var evit mont a eneb d'an drare, gant chikour ar mour ma trae, se d'un tamm mar pez mom vont da vel ba nabad anman, da ziget a tout. Koz vei ba breiz deus chanchamant an nin, allez, baoe, ma trae un dugen vo bennak, un tamm mur vid a re a oa barek a var an dan vese, men neus ket bet kemez a kouskoude ma an nin o chanch, a baoe pel, a filar, ma trae ba Europa vo en ket inim rent a kont deus pez war ar viou. Penaos da. Ja, c'est zo un dra a gant labouret var ni e pad e rentakont ar giek, e war fet m'ave santet ar cheñchamant in, pa zeu ben ar fin ar an tom der a bin, a paia ermeaz deus an doare da cheñch a bloa da bloa. Setu e bro Europa e cheñch kalz an amzer, ar gon, an ner, an an ya a drestol bezeus a vechou un an tom, a vechou un an yen, ave un an Westphal, avec avet, gant an touristet drestol, a vechou eve yen tre er goan, a vechou eve klouar er goan, tu cheñch ar a kalz a bloa da bloa. Hag ret e debon bet Gortoz et Europa, varler a blaviziou marteze memez dekape varugen, evit m'avait fait davad en tom d'air tommik etre, a pinfe a us da tout a live trousse ben ar fin eo a neuze a rok ne velenke gwalvad a padal, pa veze kemeret en tom d'air var ar bet a bez, en tom der etre var ar blaneden a bez, a ze veze gwelet skler tre, e ne oa an dra, ne oa ket normal, hag e oa opiniat kalz. Ba peler a pe goulz da skouer. Da skouer e veze gwelet kalz gwelor e tome en trovan nou da skouer. E ve gwelet a baoe marteze ar blaveziou dekatri-ugen, a ze ema ar kourb opiniat, a us d'an trouz bihan a vloa da vloa, pegur e cheñch nebetor a vloa da vloa. Met evidon ni Europa cheñch ar a kalz a vloa da vloa a neuze, ba an dud ne oan ket o renem rent a kont e oan dra bennak o c'hoar vezout. Kalz a dud ba Europa ma trae jonj dio e man nin o cheñch a baoe ugel vloa, tregon vloa, blant da tout ar cheñch a manchoù zo bet ba ur bue neus ket ken pelzo, met de gwirionne baoe mur via hanvet e man nin o cheñch war an douar. Ya, a baoe a gre an telez ben ar fin pe o bet kroget a implijout glaou hag e oulmen, evit ezon mou an dud, quoi, evit mont de l'air de gile, pe evit a labouradegou. A baoe ar penkenta ben ar fin neus kroget ar CO2 da chom en air. Ar CO2 ave kemeret en douar, a zo bet en douar, a baoe million nou a blaveziou, ave kaset en air hag bezeus un tamm hag a jom a ze, hag an trae zo a baoe ya penkenta ar gre an telez, hag chom ara muior mui, a bezeus muior mui en air, hag se eo a lak ar planeden da doma, tamm a tamm, a baoe pel. A gwasor an traoù di baoe an nantek vet kanvet da skouer, pa oa bet komanset just var da vont da gerhet muior mui a glaou ban douar, da zevel usinioù, spontus, a gahe dija ar bloavioù trifer kan an terkan, pe etre trifer kan an terkan a nantek kan, e vez gwelet ar gromen opiniat. Ja, setu. Met chioaz, an dud e gurene en em lak d'ober traoù pa krogon da velet an efedoù fall. Hag
aze maom irio. Ar seo daou neuze a demez divar an neoulmen, divar ar glaou, divar tout pez ar reom, divar sevel chatal e pepler an tammive ar bedabe, sten an koajeier. Ar seo daou a jom e barz an ner a petra ra en ner. Da genta e kaver ar chatal eo kantor metan eget seo daou, setu ar gazoutse pen ar fin eo ar gazse a zo disinvel hag o deus ive ur vuez disinvel en er. Ar seo daou a jom e pat kalz pelor hag eo kalz diesor da dena pez a ra ben ar fin memez ma zeus kudennoù gant ar metan eo ar seo daou a zo ar guden brasa. Hag man e reom nitra e kaver ar seo daou ne vo ket tizet ar bal da paouez ben ar fin gant un yin o chanj. Neuze ar seo daou ave kaset en er, bezeus un tamm hag ave lonket gant ar plantou, a la chikour ar blankou da greski, a bezeus un tamm hag a ya barz ar mor. Alors, pegemen ave lonket gant ar plantou, a pegemen ave lonket gant ar mour. Bremañ, ez eus tu lavaret eo vardro ur c'hard gant ar plantou, ur c'hard gant ar mor, hag an anter, et tammig ne betor eget an anter daou gendregan, etre daou gendregan vardro, met moen zo sonja al oke, ur c'hard ar plantou, ur c'hard ar mor, hag an anter a jom barz an er. Hag a-raok, la komb kant bloazo, ar mor a gemere muior deus ar seo daou betek tregant-dregant, a bremañ e kemer pan barnu gendregan, hag... Perak peguer e lan chouk dija? Peguir e ma tomor, hag pave tomor gore ar mor, e o ive skanvor. Bezeus barz ar mor un difor etre un tamm a us eus ar mor, ben ar fin a zo kantor tom a setu an dour zo skanvor, hag eo tomor, hag fons ar mor a ze an dour a zo yen a pouner. A ben ar fin etre an dour tom a skan a yen a pouner, e zeus un tammig e giz ur veven, eo un tammig diez d'ar gaz, mon deus ar mor tom, betek fons ar mor. Hag a feur ma tom ar gore ar mor, ben ar fin ar veven a zo krinva hag ar seo daou neus muior a mui a boan da tizout fons ar mor, a setu bremañ eo vardro ur c'hard avek emeret gant ar mor. Hag e jonj d'or, e mar chipse o vont da zisken en amzer da zon, ne beut ar velonk e gant ar mour. Ya, e ma o vont da zisken un tammig ya, c'hoaz. Hag pez a dalvezo, marteze muior c'hoaz a jomo en er. Hervez ive ar pez ar c'hoarvezo var an douar gant ar plantou. Da skouer pez ar c'hoarvezo e bro Amazoni, a zo un tamm braz deus an istor hag a vo skrivet bloavezou da zon. Bar mour ne he velonk a ne betor a seo daou, petra zo chanj bar mour e gwirionne a fet bu e bar mour, a fet pesket, a fet redou mour? Neuze er mor, an draganta a zo toma a ra ar mor. Rede gouzout kaout ar mor a zo ur chans evit map den, pa ve sonjet neuze a ba oe penkenta ar greantelez, e o bet dilosket seo daou en er, gant eom, gant an dud, hag un tamm deus ar seo daou se a zo chomet en er, hag ober a ra un effet tigouer a neuze toma a ra ar planeden. Setu bezeus energiez a zo bet paket gant ar planeden, energiez ouzpen, hag a rok ne chomeket e veze kaset en dro en egor, a ze bremañ e zeus energiez ouzpen a zo bet paket. A deus an energiez se, bezeus muior eget dek a pevar uget regant, a zo et er mor. A zo et er mor drestum tom der. Peguir, a kantrez o a blamour, an dour a rel mirout muior a dom der eget an er. Peguir an dour a zo fetisor hag e rel mirout muior a dom der. Neuze, ma ne vefike deus an drae, ne vefike mutu beva war an planeden dija, peguir ar mor ben ar fin neus chikouret ar an o kemer an dom der. A kemer a ra ive seo daou, hag an drae a zo fal evit ar mor, peguir lakad a ra ar mor da vez a trenk. E pesam mod petra dal vont drahe just var treng ar mour?
Armour, drevraz, et ce rempoues, et très yon mui, à yon nemet, c'est neket va skion, da meso Robert physique Armour, c'est une onde qui est barrec très varachimi, serait de fait à terre tudal varandrei, mais fin pesa ouzon et ce yon, et ce rempoues, a pas ce muyor à seodao, et au chanchet à rempoues, à Gandrae, à Dalvez, et ne doire chimiquel, bezeus muyor à chmui, à yon hydrogène, à lac, douren d'aveza treng. À sais-tu, Armour a te d'aveza trencor trenca, benarfin, avec Andrae, zo danger évite à revuer Zermour, piqueur boise et eau, ar végine, ar loenet bihan, hag a dresto l'arrêt ar kregin, a zo boaz da kaout pH, certaines pH, quoi. A gazé, chachara, sais-tu, gelet ara la cadentrao d'aveza diesor évite arvuez ermour. Pégur et ferro, quoi, acide armour, Andrae. Ja. A Petragin, chez Vidarvu et Barmour, neusé, maget treng en dour, treng et vidar bein, treng et vidar pesket, mais eus ne betor a chorai. Petragin, chez Vidar arpeurez eus arvu. Chanchara drestol évite à l'oenet agara kregin, vous avez en fait kregin gant carbonate. Péguir évite au beraneo et au calzessor deo pas d'évéquer restrinc. Neuze moyennes au sonjal d'asquare et au fal avait fait trinc armor évite en istre. Avait gret en draé avait chou évite disquez dans dut et au dangerus évite kémeret dour la quête guinègre avait goelet nistren benarfin ar gregin ar krogen au ton da visa teuzet quoi par son dour. C'est une neket ken false me mestra neket arpez ar c'hoarvez ermour mais red e sonjal à l'oenet bezo deus et pas d'ovuez ma review et l'air ma maison de Brescor da square pavé à Révian au ton de Hermès de Zarvi au Crégui da Neuyal un tomic bezo deus martezé d'armarizé au Krogen ivé mais à zo Breskenan à sais-tu pesarel roarvezou Théo et vos nebetor à Révian, à vos gouest d'azon d'aveza, istrbraz, et vos en istre au kreski un tomigustadicor, p et relon nivé, beza paquet muyork en archinvejou. C'est tout en traoussé et en dangereux, à zodre et à fait de matue armour, à te faire armour d'aveza muyor train. À Amazos nebetor, p nebetor à vein, nebetor à corail, nebetor à pisket bien, pelon ne bien barmour. Et talvez et vous ne betor à pesket praz ive d'ahul quoi pepra veliamet. Évite à chorai redegouzout et en tom d'air me mestra arguden kenta. Bezeus goissor eo mateu d'aveza tranquive met eo dre en tom d'air drestol et ma en arvar à chorai en arvar d'avervel c'est zo à chorai a zo benarfin et touez en traou beo a zo ermor et au en ini ar muia en arvar, en trouvons-nous. C'est ouvi kimies armour, mais l'art peus dom, diga cette peus dom change, war fi troet varzu ar physique kentor, mais eux on dra physique quelqu'un ken zo warviou gant armour, chincheve, pegeret tom arandouar, chincheve cyclandour, ive varandouar, moen zo dor compte dom en tom peseur chinchamanche ou zo reruut. Neuze ermor bezeus redoudour, avec Aubert Aréon de labour à zo poisus kenan évite ar blaneden à zo digas tom d'air deus en trouvanou betek ar polou. Avec c'est à Chicour ive da campoesa en tom d'air var ar blaneden. Avec bezeus neuze un tom deus ar redoudourse avec a zo au change, a vo au change, neuze ar fet mazeus dour tom neuze dre auton dre ar Gulfstream a var l'air pez a anvomni en dérive nord-atlantique, ni ne lavarom ket e ma ar Gulfstream auton betek breiz. Ah bon, mais meus beklev et d'arto e oa penons ar Gulfstream auton va roche ou breiz, a blam de ze oa clouar en amzer ba breiz oa ket tom na rigin. Ne ket gwir. Ne ket gwir a ze a fet skionchou. Dagenta an doare an abeg m'ave clouar e breiz a zo dagenta a blamour eus ar mor. Pe
force spécialement des fait à Redoudour, déjà fait de m'avait fait à Armor, à Chicourt. Varler et il y a Argelstream, mais Argelstream a au mieux à Redour, craint avec Cavet et qui chaîne Arsado une honnête. Hagen Tambras, en Dour Tomse, avec Casset Varro quand on avel. Agadro, Benarfin, sais-tu? Quand on avel. Ja, quand on avel. Quand on avel, avec Casset à Redoudour Barmour. Ja. En avel, nous ébezus avel à Hornok, évidemment, avel autant de za Hornok, hag trouvons-nous, et je savais qu'un tort autant de za Reter, hag en aveliusse, benarfin, à Bunt, var Armor, en Ormod, hag a lac Guasque, var Armor, hag a blamour d'Arguasque, trei ara Redoudour, Ermor Atlantel, hag Ermor Abasque, au même stra. Nous a redoursé à Argelstream à Zokentor au trei met un tom de Zandurdom à Yaïvé varzu en Anternos, en fait des rives nord-atlantiques en néon, on a redoursé Guiré à Chicourt et VFIV Tomor Anternos Europa, à Drestol Tomor d'Asquare et Bro-Norvège d'Asquare et au Poisus qui non, à Redoursé, et vite m'avait fait un tomique Tomor, Armour et Bro-Norvège. À Varler, nous en Dourdom à Yavarzu en Anternos, à Gol et Tomder, à deux d'Avezayen, à Garel et Vescla, Gandoural, et vite Yéna d'Ivé, Fons Armor, à Distrey. À Petrazochin, juste var vraiment, a fait à remorcer, m'avait chez Gulfstream, puis dérive nord-atlantique qui se pose l'ardom, ne skimi de zoutan, puis mantra au change, en nent au change. Change à rementat à Dourdom avec cassette quand on dérive nord-atlantique. Digreski ara, vraiment et l'avaron et au sur et mao digreski, met nomke surtrait de Spegemen et Maoti Greski, à Gekantalrot à Zigreski. Et au diestré, Rak Jedi sur Traour, Rak Neuske Kemense, Neveke Musuliet Kenmatse, Benarfin. Et ce mot, juste var, rêve Musuliet Andrahe, Agabawe peur, rêve Musuliet Ivé. Bezus, nous Musuliet ve Tomder, en Tomder à Ganolen par Zarmor, à Bawe Pel, Bawe en Antel Vekanvet. À Muyor nu genvet kanvet evel just, met à Tao et Wared mon varvor gant ur vag. Evit la cad ur benveg da Julia en Tomder, da Zisken, da Bignat, da Kaout en Tomder. Gant ar chenchaman in et au besonjet et au poesus kenan Musulia en Tomder et Pepler à Tao. Musulia Tomder Armor. Hag eo poesus evit daoudra, evit gouzout agenta pegemen deus an Tomder a ya Armor, met ive gouzout penaos e kresk live Armor. Red e gouzout pave tomet Armor, ben ar fin, dourtom a kemer muur a plas eget dourien. Ah bon, on a au physique qui veut. Ya physique eo hag lakadara neus e live Armor da bignat. Hag d'Asquare pave songet à Dalek Penkenta ar chenchaman in, Penkenta ar gre interes, en degadou kenta, et oa ar fet ma tome Armor a oa cause de ce daouigen dregan tampedam de ce kresk live Armor. C'est-tu et au bet un effet de poesus kenan. Vraiment, et au cantor Armenesus Korn et Antarctica à Groenland, à Zovon da veza arguden, met ar fet ma tome Armor hag lac da pignat live Armor, a zo entra, a zo roas poesus hag a zo be poesus. Neuze, poesus eo evitse Musulia Tomder Armor. Hag dek a eblaveziou dek a pevarugen, et au be diviset neuze gant tut de kalz broiou, kroui rouedat, evit Musulia Tomder Armor, gant binviou hag arel monendro o unan. Tu ar binviou se zo en vet argo, et au binviou a zo marteze ugel e gisse, un tomik giz cylindre, quoi. Hag ave tolet Armor,
hag gwest in neuze da pignat a da zisken. O unan, met un doare gret mat evit implijout an nebeuta possup a energiez. A neuze gisse e relont pas dout gant nebeut pileno e relont pas dout e pas tribloa. A neuze disken a reon, betek 1000 metrat, chom a reon dek devez, kaset gant a redoudour, pas kaset rebel, puis gant a redoudour nin ket krintre da 1000 metrat. Var l'air dek devez disken a reon da daouvil metrat, hag ad pignat a reon o kemer musulio. Just da daouvil metrat e krewar a redoudour pe gustadi korc'hoaz. E o gustadi korc'hoaz, perak daouvil metrat, peguir d'ar mare me obe kroget argo e obe kavet e kout ferreger hag eve fereziez mont don nor. Pegur pa vezer o vant don nor e zeus muur a goask hag ar benvek a rang beza solutor hag eo ive diesor e zeus sezon muur a energiez evit laka d'aner da bignat. Neuze daouvil vetrat a zo be a oad be divizet hag etre neuze daouvil vetrat hag ore ar mor eve musuliet an tom der hag an olen a var l'air pave ar bavek a us e rel zeus un ibil hag e rel kas an traouse dre satellit d'ar skiantourien. Hag a baoe neuze ar pelket ar blavezioù daouvil e zeus 3000 bavek e gisse payet a gret var dro gant a bep seur bro, bro Hal, bro Allemagne, broioù Europa, sadu nanet, bro Japan, bro China, kalz broioù hag emer perz, hag en em glevout a reon ben ar fin evit m'ave fe a tao tampedam 3000 benvek, setu red e laka dre o neve bet bloa, pegur pa dout a reon tri pe var bloa, hag lakat ben binvioù nevez, evit m'ave fe ben ar fin a rouedat se ave o vuzulia tom der hag an olen, a bremañ ive oxygène a trao nevez er mor. Hag ugen voa neuze o vuzu an trao, ne ket ken kouz a ze ben ar fin pa jonj er ta, an teknologi a zo neve a var. Per peus desket peus var a drugar en an teknologi e se di baoe a ugen voa pe dek vloa. Petra peus ar chinchamanj ou peus desket? Argo a zo bet ar chinchament braz pegur a rok e veze ben ar fin a rok e oa ret d'ur vag mon a musulia an tom der hag an olen hag e veze musuliet ur vech met var l'air marteze oa ret ur toz pam bloa pe dek bloa a rok ne relfe ar skiantourien kaout ac'han evit kas ur vag ur vechal er memez l'air. Setu evit ar chinchamanchou ne veze gwelet ne veze tos ket gwelet ar chinchamanchou ben ar fin e oa egiz m'ave fe ar mor un dra ne chinchket hag e oa ret marteze e oa musulioù evit gwelet ar chinchamanchou etre ur bloa a dek bloa var l'air, mais ne veze ket gwelet penoz e ie en dro an traoù tamatam. Bremañ eve gwelet penoz e chinch bet bloa, eve komprenet gwellor ive penoz e chinch etre an an hag ar gouan hag setu evit eulia ar chinchamanchouin e zeus segurionne ezom deus ar rouedat se hag ya bremañ an oceanographorien a rel eulia ar chinchamanch in barz ar mor pez ne oa ket possup a rok. Setu ne beutor a ners ben ar fin gant a redou mour o chinch iven tam kont e peus dom. Hag yo vo deus ne ket ar Gulf Stream neuze, me deus an deriv nord-atlantik en amzer da zon tro-dro da vreiz Europa pe a emañ o vont da get. Emañ o dikreski, deus an drae neuze emañ sur, setu ar pez a zo bet lavaret gar trenta kont ar giek. Emañ o dikreski, met ne ouezer ket gwalvat da oustagin e vo un digrez buan pe ne beutor buan. Bez deus un disgrez ave sonjet marteze ket re vuan. Pegur ne ket egiz, bez eus bet ar film a ze an deiz var l'air. Hag a ze, fin, ar film e oa ne ket trao ar el c'hoarvezout, me l'air ma veze ijinet e rel fe chom a zo en un tol. Non, ur redour ben ar fin ez eus dans dours au pouner, quoi. Ne beke laket ur redour da jomazao e gisse an un tol an dren e c'hoarvez ket setu. Met un digrez k'ave rak jedet ya. A gout a re, neuze petra Jincho a fet in pe amzar ken tor ba Europa, ma veche ba Breizh pe ba Brioal, l'er ma zeus deus a red mourze,
a pesavar et Jean Chouantrao, vous va corf ranvet benak, pe deglo, pe tregonvlo, vi domni 10 da gompren vechou. Betek en andra antomik etre avec Raggedet et vous un digresse quand on dérive nord-atlantique, mais vos Thomas Europa memestra quoi et au de memestra et m'avait fait un digresse craint et elle fait martésé beza antomik Archinchamanchou et Europa, où ils ont un contrôle de zarpézonus croguet d'Avelet Brément, contrôle les modes en tom d'air, mais qui dréré des modes arglau. C'est au IV arglau zo argudenal et au dieskenan ragédi arpez arroirvez et qu'avet arglau m'avait fait au digreski cals en dérive nord-atlantique. Ben Arfin et elle fait la carte d'avez à Guassor, en Diouer Azur et Europa et Nantes d'Asquare. Et Mémès m'a n'avait fait Kekentom et elle fait Bessa Croise Nevetor Arlau. C'est-tu et au météo traou n'inque sûr. Né relket arski en tourienne la varette sur penos et vo en amzer d'azon arglau bezus trauzo azo sur awar d'Asquare trop drôle d'armor Morkreis douarel d'Asquare, ar serror, c'est un drap avec cavet quand on a le modéliou, avec mes moyennes gouzoutia et bavassa d'azé qu'un ar serror clair et en ternos Europa et Breis n'est que nebetors clair en traou. Ahe rede konta matra un temps mivé blanc de ber pegureve torret pez avelar cyclone dour ma meus comprene mod da la rede moi a us d'armour et eus kumul o ton pegure tom en amzer a rumulze a yavarandouar a garaglau a glau a yabar barster a ster a yabete karmour a gendar a getroendro quoi a ze ave chinche tam matam ive gant chinchaman en ligne. Ja, et ve chinchet peguir patom en air et rel derel muyor a ezen. C'est-tu juste ar fait de m'avait fait tomor en air a dalvez et ce muyor a ezen a rel chom et bars. Hag neuze, muyor a ezen en air a dalvez muyor a ezen ya kuit deus an douar hag muyor ar lao hag a koez divezator quoi. Si tu crainvet TV ben arfin cycle en dour et qu'un verre braise même estra pas avait songé var ar blavezou da zone et c'est blanc clair à voir et vos nebetor à arlao et pas d'an hag muyor et pas d'argon et andrae azo avait songé et azo var en ent. C'est tu pavelar et vous muyor à Havel à Tourmanchou Amzerval et pas d'argon à Serror à Nebetor Arlau et pas d'Andan Babreis et zio guir quoi d'où change. Corventenou ne oezerke ni relerke la varette. Muyor Arlau et pas d'argon à Nebetor Arlau et pas d'Andan. Echel beza la varette et au andra muya sur mais neke sur trait sais-tu et au neke ken sclair à d'asquare arpez à roarves trop drôle d'armor kreis douarel quoi azé au calscléror en ol modelouz au adu azé vite braise moyenzo ya sonjal et au parti est évelcé mais gant muyor à ne vezerke ken sur quoi et au die sort da raggedi benarfin la caso benar goza Gulfstream avait brudet a brudemort dans Mandrestol Breis bezos daoret tour pedroret mour al avait brudet avar rive RB d'abez avareze blanc de deux effets joue par arblané de nabez a gazo El Niño i la Niña trop drôle d'Amérique Arzu moenzo d'or chesvar compte d'homme puis André a ze blanc pelle de zoutom mais ben arfin on est fait aux deux var au but et diomni. El Niño à la Niña ne son genre de quête eno egiz redoudour ne quête tant mebet evit ar Gulfstream et au un doare neus morabasque da chinche. Si-tu egiz ma meus lavaret bezeus var gore ar mor et zeus dour a zo skan a tom a dindan et zeus dour a zo yen a pouner hag etre an daouz eus ur veven hag aze ar vevense e l'air ma chinche en tom der buan ben ar fin ve an vet thermocline quand eom ar vevense
à Emorabasque, à zo kentor egissé, dans la rede arrêter, qui chène au Pérou, arveven à zo tostor de Zargoré, à geve don nord de Zantual et Hornog. C'est eve egissé. À Gandraizo, Orblavez, une tomique normale, quoi, la com, à Supazeux El Niño et Raïgissé, à la rede bezus dourien au ton varzu, non, et war contrôle. Pavé la Niña et au Igissé, bezus mieux à dourien, Pérou, au tom pré de Zantuman, à Pavé El Niño et Gurné, hop, en la cadre à Raïgissé, pesadalvez, en dour tom à oazé, aya varzu ar Pérou, à deuxième, mieux à Dourdom et Pérou, Nebetor à Bouet et vite à Pesquet à Gabine, puis Papine, Yazé à Andorien, et aussi Bouet et vite à Pesquet, si tu Cudenou et vite à Pesquet, à Galagal, à Neuzé, Pavel El Niño, et vite Dourdom et Pepler et Morabasque, à Gézeus, Dourdom et Pepler, c'est tu et vite Calstomor, Ben Arfin, et pas d'El Niño, et vite Calstomor à Morabasque, à Goveza à Morabasque à Zobras, Kibera en tombras de Sgoré à Planeden, André Adalf Trevraz en tom d'air étré vers Planeden avait ivé tom quoi. Si tu passes un El Niño et vivé Trevraz en blaves tom. À Chanchamanchou et Fejou nous andrahe Planeden abes pe Chomara en effet joue à Jom trop drôle d'Amérique arzu et Ken. Non, mais Fedou et Leis avec ne musqué la bourrette, mais tant mes bêtes var El Niño, la Niña, c'est-tu ne relinqué la varette récis, Peler et zeus mieux à à Peler zeus mieux à Serror, mais et fait douzo et Indonésie et Australie, et fait d'où Ivé var bro Indes, et fait d'où et bro Californie, à Gézeus Ivé et fait d'où et Europa, qu'en craint à Garpez à Juarvez, d'Asquare et bro Californie, quoi. Mais de Bézeus et fait d'où et Arbé d'Abez. Pavezon no chila ou à Renaud de la Canargose, à Redoumour, un temps pepler, RB d'Abez, Traoiseau don, appel de zoton, ben arfin, et me un sentiment spluja, calon arbed, mézian arbed, logiciel arbed, en mode, ben Traoiseau, pouner, ir, mais nous skimoen d'ave va hepto. Guré, ezonzo Armor, ben arfin évite en in, évite buez varon planedet, hag Armor a zo oveza e ma pouner an dour, pouner horreget en air, hag oveza e ma don, pe var kilometra d'etre, sera kalz ezom zo kalz amzer, quoi, et au traou a ya en dro a vechou var kant vejou. Komzet ve en océanographie orienne a komz ti var ben oad Armor a vechou, oad an dour. Sais-tu, oad an dour a zo or menos ben ar fin ne ket un dra a zo guir, mais sonjet, ok, ma zeus dour an man a zo bet laket d'un dom d'air benag, de Rimenta d'Aolen benag, à Blamour et oa au eskem gant en air, situé au Vargoré, la com et kichel ar Groenland, et oa Vargoré, a geobe yenet kalz, pigurez oa avel yen ou ton de ar Groenland. Ze yenet eo be kalz, hag setu koezet e fons Armor, a var l'air e ma o pourmen gant ar redoudour gouan, a zo e fons Armor. A Mender Marezo en emgav e fons Morabasque, var l'air beza beaget et pas de pelle, a Martezé e vo pam kant boazo e oa varoré. Martezé no laket pam kant bloa, setu e vo Armor a elavari ma zo oaget a pam kant bloa. A setu André Adalvez e o an tammig diez da studia pegur pavegret modelou pez a zo va labour. Lakad ober ur model hag ya un dro evit kant vejou a miliadou a blaveziou, et au koustusor, diesor, et rel monadreuse, muur a drao, et get pavegret ur model deus ar météo, pe memez deus an in e qu'un ver en air, et l'air m'avait, sais-tu, var l'air nebet de veziou, var l'air nebet de blaveziou, et
et vestaliet en trao, ben ar fin eve gwelet petra ar c'hoarvez. Avez-vous et diz dom comprennent en drahij de pesa mod sevel modelou, là peut clair en trao, pas vu en trao ken ir, a redoumour ken ir au pomen avez-vous pas de pem kamlo. Agive pas zeller de zan amzer gwechal gouz var an douar e ouzer e zeus bet mareu tomor var an douar da vare an dinosaure da skouer pa oa dinosaure ba breiz hag e oa kwajeier gwe doare Amazonie e breiz soken a e oa tomor kalz tomor an douar, non? Ya, an douar a zo bet tomor gwechal, bremañ, e o nekebet kentom a mema bremañ a baoe eiskant mil bloa pe muior. Mais moi, une zo dinim jonjal, bon, bah, tomor e bet d'an mare, gouze de yinor en dro, bon, bah, bremañ tomor hag a matre ben kanvloa e vo yinor en dro. Bah, ya, mais nekebet tomor a baoe lakom ur million de bloa pe eiskant mil ur million de bloa, hag an dut, ben ar fin, pe varen eus kroget an dut, 300 000 bloa, homo sapiens. Sais-tu, me mestra, d'ar mareze, marteze oa tomor ar blazet, mais ne oa ket aze an dut. Hag pezazo an difor braz ive hag a lak eo an danger hag ur guden ar chachamandin eo an tiz ma chinch. Morse ne o bet o chinch ken buan. Me o betom gwechal, et neus laket miliadou a blavezioù, o chinch goustadik. Si tu pavais au chinch goustadik, ben ar plantou neus amzer den voazia, ben ar fin ar plantou deus amzer da chinch ive, loenet me mestra. Aze ma o chinch ken buan, ben ar fin ar plantou a loenet ar pesket war ar mor o deus mil boan ben ar fin da eulia ar chinchamant ken buan maia, quoi. L'erma vegulet, mais buan an trao et trodro da penou arel, pen arel an nors da skouer, ma traini ar zu, a vegulet an trao o chinch buan a fait redoumour, a fait scorn, a fait dour, a fait peptra. Moen zo d'or raconte dom un tamm ar pez a vegulet genor, ba dion? Ya neuze ar chinchamant a zo ar brasa en Arctique, hag ez eus an abeg pena, ben ar fin a zo an dra un tammig diez da gompren a da zisplega marteze. A pez a lak ar chinchamandin da diez da ragjedi a da eulia a zo dresto la c'houmoul. Peguir neuze pavet an douar o toma, muior a ezen a zo, chinchara a c'houmoul, hag ez eus koumoul disinvel hag a ratraou disinvel, pez ave anvet feedback. Setu bez eus koumoul, ma eus muior a c'houmoul gwen, hag a zo marteze koumoul uel, hag a zigas muior a goulou a tom der a zigas kuit varzu an egor. Erel chikour neve fe keken brase ar chinchamant in, be pave koumoul muior tostor deus an douar a kemer o unan muior a dom der, e lak ar chinchamant in da veza goasor. A neuze, e patom an air, en trovan nou, André a lak da veza muior a c'houmouluel, a setu pen ar fin eo un tammig ur chikour e lak ar chinchamandin da chinch un tammig ne betor. Met en Arctique pa tom an air, e lak da veza muior a c'houlou a rez an douar, hag a reze a zo fal evit ar chinchamandin, pegur mirout a reont an tom der muior mui, hag André a dalvez ema o toma muior an Arctique eget an trovan nou. A bez eus un eildra ave komzet kalz divar even a zo kuden ar skorn war ar mor. Pegur ar skorn war ar mor zo gwen, digas ara ar goulou, kuit en egor, hag pateuz ar skorn hag a oa gwen, eo kentor du pe tinval gore ar mor, a neuze lonka ara muior a dom der hag Andrez o oasor. Tu as blamour d'en effet douce et tom kalz muior en Arctique eget en trovan nou.
Agarré doudour, nous est en Antarctique, un vêchement, puis dion avait meurt à redour au Tigo, d'agé trop en trao, à gouser avait d'aspars et à redoudour et nous le mouriou bras, à l'air chachamon chou ivé. Diesor eo gwelet ar Chinchamanchou et Antarctica. Bezeus neuze ar revandir Antarctica et unan ne se blant ket bezak tomet evit ar mare ne ket tomet kalz e kaver en Arctique. Met pez ave sonjet eo marteze neo nemet un dale. Da la rede e maovont da doma ive hag eus un dale a blamour da redour a tro dro da Antarctica hag a zo e gurionne e giz arzou e giz ya mirout ara ben ar fin ouz an eskemou tom der e tre Antarctica hag an trovan nou. Met pez ave gwelet kalz a zo beg ben ar fin e Antarctica zo just e kreste Amerika ar Su, a ze e vegoelet e tom kalz bez ave anvet péninsule Antarctique, a ze e vegoelet e tom hag neuze ar Menesius Skorn ave o teuzi hag an draeze zo un danger bras. Kemer peus fi là ben kentan abaden kemer peus pers rentakon ar giek ne on ni duvet de dermes trop peus bet da labourat gant skiantourien deus ar bet a bez Agion ez eus a vechouv e kavet saf poent disaval hervez ma vez o chom stadou unanet China, bro Afrika pe en Asia. L'ar zo bet a matre ez eo kliché dou, ne feleke d'an Amerikan net a vechou an avezout ar chinchamant in, bezeus lobby ou a bepsert, bezeus be lobby ou gant a re a yulmen jeus var ma vichek re a studiou hag a vechou studi o kontrol evit diskoen e oa ket ken guir a ze ar chinchamant in babroyoual a vechou nous ket droit da la rijon jive redemont varzu ar gouarnamant a lar pez ave lar gant ar gouarnamant hag yon peus santet fi jeus var sa vous poen disaval. Barz ar giek ket kalz rak ar giek eo skiantourien ben ar fin. Tu an ol a zo skiantourien pe reou hag o deus labouret war ar chinchamant in hag aze neuze e main a blamour e zin bet ben ar fin kiniget gant o gouarnamant, met dibabet ve ar skiantourien ar giek evit o skiant prenet war un dachen benag. A neuze penem gavon ol assemblez o neus ar memez pal hag ive ar memez menoz hag ar memez gouizegez un tammik e kenver ar skiant. C'est une nan neus ket kemense ne ket ken disavel ar saf poen, met evel just, ez eus diforou, evel just drestol diforou sevenadur ben ar fin. E pez ar mod ne he? Gwelet ve eo diesor labourat e broiouzo hag eve deskep deom er giek neuze klask diwal ouz a re hag o deus muioc'h a ziesteriou eget reoal evit da skouer ober visiokonferenz da skouer beze oa gant eom neuze par exemple skipai er giek e oa ar vaouez deus bro Soudan da skouer an ere dormarezo ne releket implijout min viouzo. A neuze, chinchet o neus evit marel fei bez gant eom evit ken labourat. Hag a fet frankis da labourat, frankis da la rijonj, ma vezer da skouer e China, er ma eus ur gouarnamant kre, te restou ekonomik a zo kreve, ma vezer Afrika, er vechou eus ur zaf poen hag a zo tagus un tamm a enep dan nors, pe fero a enep dan nors, hag yon vez santet divorioù war ar poenchouze. Ret e gouzout neuze ema er giek bezeus tri rentakont. Ken labouret meus evit a rentakont kenta, a zo deut er meaz e un varnugen,
hag a renta kont se a zo divar ben stad fizik a chimikel ar cheñchamant in. Hag a ze me meus ket kavet nitra seurt-se, peogwir ar skiant a zo skler hag eo diazezet war fizik, chimiez, neus ket ur gouarnamant ne relke bezañ a enep ar fizik hag ar chimie setu a ze o ben ar fin eo neus ket a tabutou et touez ar skiantourien kemense bezeus tabutou evel just, evit ben ar fin don a ben en em lakadadu var petra vo lavaret da skwer var an deriv nor-atlantik en amzer da zone a traoù a seurt-se, bezeus tabutou, mais neket erel beza tabutou etre un amerikan hag un amerikanal kemen hag etre ur chinad hag un anal. Setu var l'er ez eus daou renta kontal, un an var effet ar cheñchamant in a penoz en em adapti, hag un anal e divar ben, penoz tourm a enep ar cheñchamant in, setu penoz digreski ar CO daou hag ar metan a vekaset en er. Hag an trede renta kont, ar skiantourien a ra an trede renta kont, a zo skiantourien a labour war an ekonomiez, ar skiantou politikel, ar sociologiez, hag a marteze a ze e vez santet muior sav poent disinvel hervez daoust hag ema tud deus broioù ar sup e broioù an anternoz marteze. Met ne meus ket labouret evit ar renta kont se, c'est une relan ket lavaret. Met evit omni, ya nan ne oa ket kemense ur sav poent disinvel. Hag ar jiek neuze a zo skiantourien a labour evit ar gouarnamentou. Hag ez eus un dra da c'houzout hag a zo pouezus e a renta kont e unan hag a zo kantadou a pagenou, ave skrivet gant ar skiantourien, ave adlenet gant skiantourienal, ave difaziet, meur ave, jlakad a ra tribloa d'ober, hag a ze ar skiantourien a skriv ben ar fin ar pez a zo diazezet war ar skiant hag o deus lenet ol assemblez. Hag war l'er bezeus ur sammat ur penoz rezume un diveraden evit ar politikourien, un diveraden evit ar gouarnamentou a zo war dro daou gen pagen, hag an diveraden se ave ben ar fin skrivet gant ar skiantourien met advelet gant ar gouarnamentou, setu an diveraden a zo ben ar fin ur produ deus ur gozeaden etre ar skiantourien hag ar gouarnamentou. Hag e fin neuze a rog n'ave fait un bannet ar renta kont, an diveraden ave votet linen da linen gant an tud kaset gant ar gouarnamentou. Tout gouarnamentou an ONU, fin tout ar broioù a zo pers ben ar fin deus an em gleo divar ben an in hag en gleviou Paris. A neuze an ol broioù a rang lavaret e zinadu gant ar pez a zo skrivet da larede, e zinadu gant ar fet ar pez a zo skrivet a zo diazezet war ar skiant. Hag a blamour da ze eo e c'hell war l'er an divizou ar gouarnamentou en em ziazeza war ar renta kont. Pegur ez eus bet ar gozeadense etre ar skiantourien hag ar gouarnamentou o deus votet evit lavaret, pez a zo skrivet a ze a zo stad gwella ar skiant hag a zo diazezet war ar skiant. Setu pez a ra ben ar fin pouez a rentaou kont. Hag d'ar mareze, pa ve votet an traoù, evel just bez eus gouarnamentou a zo a du, a enep, setu evit renta kont ar strolla du Nant, bremañ e neus ket mui kemense a reuz. Pamzek bloazo, gant ar rentaou kont kenta, e oa gouarnamentou zo, lavaren ket da skwer, neus ketu lavaret eo sur ema ar planeden otoma, a blamour d'ar CO daou. Neus ketu lavaret eo sur eo a blamour d'ar CO daou. Bremañ, ez eus tu skriva an drae hag an ol zo adu, pegur neus ket mui moyen nar ar pez ave muzuliet hag ar pez ave gwezet divar ar fizik. Met damzoj ez eus muior a diesterioù hag eo diesor evit voti a renta kont daou hag an trid restol. A jeus var, a hepeus ar sentiment d'ave chilaouet gant ar gouarnamentou pa vezer o labourat evit ar jek.
à Pavézer, il y a stade une honnête Africa et Europa, Petraman et China. Aguë une plus sentiment d'agout pouez ben afin. Bah, il y a un sentiment d'agout pouez, pégur ben arfin et au arbroyou, Guan Armanchou en ONU, nous avait au roulen d'Igan Arskiantourien, au ber Orantacon. C'est-tu évidemment et visom au respondeur goulen, au respondeur de Nézom, ag poésustré au Arantacon C, pégur et à son tête, gant en ol broyou, c'est-tu un diazès poésuseo. Varler redéanza ou un tomic dies memestras tourne à Inebar Chanchamanine. Diestreo pégur vraiment au Vesa et au neus d'alet, benarfin et vite oberantrao, bah redé oberantrao buon, on ne se rend la cade mirout en tom d'erdin dans dauzeres, seguis m'avait la varette par Samgleo Paris, azo dieskenan, redve fait chomazao gant dilos cadenus et odao, pendaben et dauville décatriugen. Pesazo tost varroaz et au andra zoret rede au monde buantré a gevitse rede change tos petra par ar gevredigez change doare da zrebi doare da laboura d'égout ya rede kakaz a drao a zo da change neket eas c'est-tu ya plijout a rafedeon beza avait fait Chilawet à Renon Muyor, avait fait Kéméret Musuliou, à Gret, Hervé Zarpeza Lavaron, Maître de Anzao Neketeas. Blandezé, parce que Juan fit le monde da Westland en Mamzer, da Gusulmer Braise en INP au climat, au comité pour le climat en Bretagne. Ya. Varler beza laboret var argiek neuze muscavet oa poesus evitarsion tourien ben arfin beza azé pa veze tud politikel au caout ezom elfenou au caout ezom de Zarskian hag laouen on bet avelet e breiz e obe crouet a Rusulmer diverben en in et obe diviset gant randbro breiz ben arfin crouy a Rusulse a situé son laouen tre ya daveza coprésidentes gant Vincent Dubreuil a zo deus skolver roazon au laborat var ar géographiez a gant in hag neuze ya gant Hugen Skiantour. C'est zo dede nus kenken pegur neket tout kas studi ou da ben, vel ar pez ave gret gannor CNRS o lar e ma neustra ar blaneden a gant dud, ar blaneden non, mais an dud ar blaneden en arvar, a lonet a garmour yu ive, neket tout ober ar studi ouze, mais goudeze, ok, es plus trek. Petra zo moen d'ober, Petra vefe moen d'ober, penaos chikour an dud ive d'ober, ma biche an dud evel domni, mais an dileni di ive, a rezo a renerien embregerechou, a rel ober an drabenag, penaos e tu ar ben fi d'ober a liam metre daouve da kenpel an neil ze gile. Évite c'est ezom zo en ol skianchou. En traes ou poesus kenan, mais au laborat var ar physique, c'est tu et qu'un verre digas discoulmou, neket va skian din mais va skian a zo kantos studia Petra Juarvez. Hag mette rusul neuze evit en in e breiz, Hugen om a bezeus reu au laborat var ar sociologiez, var ar skianchou politikel, var an ekonomiez, var ar yechet ive poesus kenan eo e fedou en in var ar yechet. Setu var an ol skianchou pe var ar batimanchou hag o veza ol assemblez e relom rei a liou. Hag red e gouzout memestra rentakon, en trede rentakon zargiek, en ini divarben penaos ober evit chomazog en in dilos kadegou, la varout ara po supleo chomazao. Hag ezom zo labourat var eptra, ezom zo labourat var energiez ave produet ep ep eulmen, ep glau, rede ive labourat var an doare da boueta an dut,
Boueta en dut quand nebetor à kik met muyor à plantou. Rede labourat var en Aran. Redeo avait fait laquette en Aran da labourat évite archinchamanchou à évite beva goeler var en douar à ket laquette en Aran da labourat évite monde à kerat muyor à glaou à geulmen et douar. Redeo IV et classe fait en dut implijout nebetor à energies, évite en transport chou, évite Thomas entière, c'est tu Redeo et fait IV, la bourrette va ar bâtiment chou, va rendoire d'aveva et reriou. Neuze Redeo Aubert, Agivit m'avait fait possible tout en traoussé, Redeive, Aubert Arpezoezom, et qu'un verre à Guarnamanchou, à Gandoiré d'Akemer en divisou, va rendre la chaîne politique, Agive, var arguir, et qu'un verre arguir. Ag, Evit m'avait fait possible, Redeo avait fait reis. Pigur maneske reis d'air, force pénos, n'évoquait possible dans le dut d'Igemer, archinchaman soucé. Petra n'est que reis la square, marrément. D'armarément, scléréo et au bête à Bawepel cassette Seodao NR Muyor Gan Europa à Garstadu Nanet, en doire historiel, à Brément-Roise, Arstadu Nanet, Europa, Brément-Brochina, Azo et tout à Arbroyou, à Gadigas, Kals, Seodao NR, Ag Ive, Oneus, ni Aran, à Pinvidigues, à Rel Chicour, d'Achinch. Mais Proyo Africa, d'Asquare, à ne Casson ke Calceodao, nos deux morcés cassettes Cals, nos deux skets en Aran, évite, Chinch, au Douaré d'Aubert Energier, évite, Aubert Vardrome avait fait Mad Antière, Mémès d'Indan Antomder, et Kaotézom Klim, à Asquare. À Trao à sortir, c'est tu Redeo avait fait Aran ben Arfin au vent de Arbroyou Pinvidic, d'Arbroyou Nebedor Pinvidic, Pépaur, et vite, Marel fait Beza Archinchamand, Gret var Arplaneden à Bez, en Endoire Reis. À Memestra et Diabar Arbroyou, Arre avait aux Iloscar, Muyar, Seodao, à Zoare Pinvidica, et Pep Bro. À Neuzé, Redeo avait fait Quête. Arrêt Paour, Ben Arfin, au Rouzan, d'Ivar à Chachamanchou, Pavé, arrêt Pinvidic, et Gurné, arrêt à cause de Zarudénou, quoi. Mais là, vegan argiac, c'est au possible, Memestra. Il y a la varette et au possible, à la varette V, à Gandrae, avait la varette d'Ivar Studio, var sociologie, var politiqueres, var doare, mbronandro, a revridigezio, et la varette et au possible, à rang beza reis, à justet, à zo un poesus kenan, et vid marel fait, archinchamanchou, bezagret, par zar kevridigezio. Je ça fait ski en chourois, Adam Jean Jabouez mené guina, puis en oldu de matre nous onquête, avait là chomaza da gaseodao ener, force une despète de zé, et jomo force pénons ener, arseodao et obeka c'est déjà à gepat pelamzer par azeblan. Ya, pégur en doare da tena seodao ener, azo traou var ir dermen quoi. A pavelar ir dermen. Azé adare neke skiant a randme c'est tu mets miliado a blaveziou quoi trao a sorse cantadou miliado a blaveziou et au arseodao avait tenet dre ben arfin usa armein quoi la cadre un temps mamzer da usa armein c'est tu et au un mamzer ir c'est tu pesave la barrette qu'en argiec et au na chomo mazao da casse CO2, méthane, gaz, ne se n'effet tiguer, ma chomazao da cas à RZNR, ben chomarayo azao da kreski, à rementa da ZONR, à neuze en dom d'air à stabilo. Et vos stabilettes en dom d'air, et vos stabilettes IV, tom d'air gore armor, et vos stabilettes à rudenou, quand arseror, quand ar l'eriurer libre, et vos stabilettes, et chomo et gizmavo.
Met traoù a gandalro memestrar et des gouzout egiz da square Thomas fons armor, peker armor, a zo pevar kilometrat mor, pevar kilometrat dour, André a zo kalz dour da domat en matam. C'est-tu a roc l'avait fait ar rempouez et gandalro et pas de camp vejou da domat en matam. C'est-tu livé armor a gandalro da bignat. Memestra evit ar menuzus korn Groenland hag Antarctica et la kamzer, kalz amzer da deuzi, c'est-tu ar vech partiet et kandalro da deuzi. C'est-tu ma chomo mazao da zigas seo dao en et chomo azao da domar bladeden hag andreiz o kelou mat, c'est-tu et vos stabilet, met ar live an dour hag kandalro da bignat, var kant vejou. Hag a ben evidéchu an abaden, petra picheran la da reiawang. Gueul ar ermar dive bar studiaden ou bremañ ave gret var ar reiawang, l'od ave ankeniet, meustra an ankeniet braz gant ar chinchaman in, l'od ve o vaga, hag komprener mod, o vaga chonjoudu, o lar me peser bed ave lese diom, a penonz et tuim ni a ben da vev hag an ar betse, a matre da jachan traoù, hag a vechou, ez eus perdra da vout disconfortet en ur mod, fi hag a zo skiantourez, hag a peus gwestlet o puet da studial an traoù, ar mour, ar redou mour, an tom der a tot, hag a sevel model ou vid an amzer da zon an inke gwal laouen, pe a picheran la da reiawang. La varout a rafen tourmit a grit deus ar gwela, deus ar pez a zo, memestra ez eus kemen a pinvidigez gant ar poblou, dre ar bet, ez eus tu mont varok, ar jiek a lavar ez eus nant a zo posupl, hag evit kemer an anmad, ez on deus labour an ol, hag pepini ar c'hellober traoù, evit mont varzu an dumad. Evel just, neus denebet ar c'hellober an dra e unan, me an draez o begur a tao, hag eo dre labourat bar skevredigezioù, pe kemer perz e stroladou politikel, pe raket, pe stroladou etre vrouadel a labour var da chenouzo, moyen zo klas kober ar pez ar c'heller. Mais gure a ze e o bet laket ben ar fin ar bet var an enfal, met mat chom gant son joudun e neus morse serviget da kalstra, setu rete klas labourat varzu an traoù ar c'heller gwelad ben ar fin a gant tud hag a sonj ive ez eo posup gwelad an traoù meur a zoare a zo d'ober etre chikour an endro da vez ar gwella posup e breiz, pe labourat gant broioù ar su ben ar fin, pe labourat var an dachen Europa, fin kalz a drao a zo d'ober. A deus un tual evit ur fi espersonel, per neus digas d'or a labourze peus kaset da ben a trodro d'an in a gant ar jiakive, a fet darem prejou gant ar skiantourienal, a fet deskitraoù o run an ive, per neus digas d'or ben ar fin. Pez neus digas e din eo ar c'hoant ya da zvon muioc'h varzu an tud politikel hag an dilenidi hag o deus c'hoant kaout elfenou gant ar skiantourien. E o traoù ne renket a rok, hag labourat evit ar jiek neus laket ar c'hoant da velet na pegen pouezus eo an drae, a setu ar pez neus roet c'hoant din neus et a beza bars kuzulmeur an in e breiz, a da setu da labourat evit ar kuzulse. A pa velet a labourze peus kaset da ben, petra jonj d'or o radlen matre ar pez peus skrivet bar enta kont, waouh, chance meus bet, pegen dreiz teo, pegen kwart an on deus pez meus gret. Ya, damzoj en doare olek ez on laouen da la rede gouzout evit nemeken un tom deus ar rentakon, an ini meus kemeret pers, ni oa daourant tregon o skriva.
Setu ya, eo an ergelr matkenan hag ezom laouen, da vez a kaset varok a rakrese ol assemblez, hag met kalzik a c'hanon mi ve, a zo bremañ o sonjal, rede ober, rede d'ar gevredigezioù, a d'ar gwarnamanchoù, ober muioc'h a buanoc'h.